Iya, Lur. Cocok, Lur. Pas. Mantap. Mantap, Lur. Cocok lagi pedes. Lor, Bu Li, saiki pengin gawe jajanan lho, Lor. Jajan apa, Beli? Jajan tahu bulat, Nduk. Lah iki engko minume es timun ala Bu Li. Wih. Beh, pasti iki engko seger, Nduk. Tenan. Iya, Beli. Ayo dimulai gawe tahu bulete. Oke. Bahane ya tahu. Saiki tahune taruh kene dinyet-nyet. Ki Oke. tangane resik lho, Lur ya. Oke, Beli. Pokoknya bersih kabeh lah. Bersih kabeh tangane wisan. Oke, dibecek dulu ya. Heeh, dipecek nih kan. Oke, Beli. Terus di ngono peres. Oke. Iki Iya, peresane iki ya wis resik. Hmm. Resik kabeh pokoke. Oh, berarti sampai nganu Beli, sampai kering ya. Airnya sampai enggak aneh Sampai ya. sap. Iki wis sapuh, Lur. Oke, Beli. Terus ditaruh kene. Iya tempat. Jadinya tahunya habis diperes kayak gini loh. Iya, Beli. Sekarang dikasih bumbu. Oke. Ini bahannya tahu bulat. Oke. Kayak apa iki? Penyedap ya? Penyedap, Oke. micin, Hmm. merica, 1 sendok teh, Ya, Beli. bawang putih bubuk, 1 sendok, Hmm. dikasih baking powder, 1 sendok teh munjung. Hmm. Ini. Ya. Dikasih garam dikit dulu. Oke, Beli. Nanti kalau kurang ditambahi. Sekarang diaduk, tangannya boleh bersih loh. Iya, Beli. Dicuci ping 8 iki mau. Hmm. Dikasih telur. Oke, Beli. Lah. Iku kulitnya ketinggalan iku. Heeh. Kulitnya malah mlebu. Heeh. Telurnya dikasih 2. Ya, Beli. Terus diaduk lagi tuh hampir sampai rata. Lor, sekarang tahu bulatnya diunder-under. Oke, Beli. Begini. Digini-giniin dulu. Biar padat nanti biar nggak pecah. Oke. Masuk sini ya, gini. Tapi sesuai selera Beli ya. Mau besar, mau bikin kecil bebas. Suka-suka. Nek bulik seneng sing gede. Kepen dicokot langsung. Gede cokot marem. Kebek. Ya. Lor, kita tahu bulate sekarang mau digoreng. Tapi sudah didiemin 1 jam tadi, Lor. Iya, Beli. Terus dimasukin minyak yang belum panas. Heeh. Gini aja, nanti sambil nunggu panas nanti lah anu. Tikan ya. Heeh. Kemambang ya. Heeh. Wis mateng tahu bulate. Oke. Sekarang bikin es timun. Oke, Beli. Timunnya dipasrah dulu. Oke. Gini. Lor, ini sudah selesai masrah timunnya. Iya, Beli. Sekarang dikasih gula. Oke.
Air gula ya. Air gula. Hmm. Sekarang kasih es. Pilih. Dikasih jeruk nipis biar seger. Oke, pilih. Jan seger kengko. Sekarang dikasih sirup. Oke, pilih. Rasa apa nih? Melon. Favorit ya, melon. Oh, melon favorit ya. Oke. Ini ukur-ukur ini. Nah. Lur, lek nggawe jajanan Bukli, tahu bulat karo apa jenenge? Es Es timun. timun wis rampung, Lur. Hmm. Saiki babi arepe makan dhisik karo Bukli ya. Hmm. Cicip-cicip iki, Lur. Oke, Be. Oke, ya, Lur, ya. Cemil-cemil. Oke, ngemil iki, Lur. Langsung. Iki lho, Lur, tahu bulate, Lur, lho. Iki lho. Piye, Lur? Mantep ora, Lur? Wih. Lho, iki lho, Lur. Heeh. Iya, Nah. beh, Lur, Lur. Mantep. Mantep to, Lur. Lah, wis sip. Sip. Nah, Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene, Lur. Mantep tenan iki, Lur. Apa meneh saiki diruwahi iki lho, Lur. Apa, Be? Saus pedas. Cocol. Hmm. Cocok, Lur. Pas. Mantep. Mantep, Lur. Tenan, Lur. Jan. Bener. Mantep nih. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes, Lur. Tenan, Be. Sausnya mantep, Lur. Wih. Ini dicocol nih sambel lur. Oke, pilih. Cocok lagi pedes. Saiki minum timun es. Es timun, Timun. Lur, kewalik. Maaf ya, Lur, ya kewalik babe. Aman, Be. Lur. Ya es, Lur. Wih, Timunnya, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok, Lur, bar pedes. Saweger, Lur. Be. Pol segele, Lur. Cocok, Lur. Upung ke telung mangkok, Be. Aduh. Iki lho, Lur, babe arep imbuh meneh. Anak wedok wis ngomong telung mangkok iki, Lur. Iya, Lur, babe. Oke. Lanjut sih, Be. Wes, lanjut sik babe, Lur. Wah, Jan. Ini jan lali tenan nek mangan enak ngombe seger ini ki. Timun iso dadi es ya, Be. Iki, Lur. Ya iki, Lur, ala buli ngene iki, Lur. Wis, Be, mantah karo sambel be enak be. Dek pedesen. Babe entek papat bisa nok. Jalan. Weh, Jan sip. maneman. Asih seweger tenan nok. Enake piye be? Beh, jan tenan buli enake Enake gonggur. Alhamdulillah, Lur. Babe lek makan iki apa jenenge? Tahu bulat karo minum
Es timun. Timun wis rampung ya lur ya. Saweger lur. Babe karo Blik tetep ndongakne dulur-dulurku kabeh di mana aja berada lur. Diparingi seger waras, sehat, panjang umur ya lur ya. Amin. Gangsar, lancar lan berkah rezekine lur. Amin. Oke lur. Wassalam. Matur nuwun.